Odmah je sve ispričala Anđelu. Danas je Stanislav Krofak proslavio svoj rođendan. Ipak nisu se svi pojavili na proslavi. Sasvim je očekivano da se tamo nisu pojavili Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša, ali mnogi su se pitali zašto se ni Jovana Tomić nije pojavila na ovom događaju. Sada je njena bivša žena Anita Stanojlović razotkrila šta se zapravo desilo. Anita je sedela pored svog zgodnog dečka Anđela Rankovića i sve mu ispričala. Ova neće da ide na rođendan iz poštovanja prema Ša, otkrila je Anita. Ranković je bio vrlo ravnodušan prema tome, te je krenuo da čeprka i čupka dlačicu.